ubu tuvugana turaza kugaruka i Burundi by'umwihariko turahatinda tuze kugaruka nanone ibiri kubera muri Bukavu ariko by'umwihariko reka duhere i Burundi. I Burundi muri kano kanya ikintu gihari cyangwa se ku mbuga nkoranyambaga zaho ndetse n'izo mu Rwanda ahanini ni muribuka ku munsi w'ejo ubwo perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yashyiraga ku rubuga rwe rwa Twitter cyangwa se X. Perezida w'u Burundi Ndayishimiye yaranditse ngo inyuma y'ibiganiro yagiranye n'ibihugu by'inshuti z'u Rwanda agaragaza ko ngo basa nkaho baganiriye ko u Rwanda rusa nkaho rutagiteye u Burundi cyangwa se u Rwanda rutacyatatse u Burundi. Ariko perezida w'u Burundi yarengejeho ngo ariko abarundi b'imitima ngo nimuryame ngo musinzire nyine ngo muheze ati kuko ntawe umenya igihe igisuma kimwatakiye. Ashaka kuvuga ko nyine igisuma akanya kariko kose cyakwataka. Byo ntacyo byari bitwaye kuba perezida yarabyanditse, ahubwo icyaje kuba imbogamizi cyangwa se kigateza ibibazo bikomeye cyane kuri iyo tweet perezida w'u Burundi bamwita nyiricyubahiro yaramaze kwandika yaje gusubizwa iyo tweet ye. Uwamusubije ni umuvugizi wa perezida w'u Burundi bamwita ngo ni Gatoni Rosine Guienne. Yaje gusubiza amagambo ameze nk'arimo ibitutsi bituma none biteza akavuyo gakomeye cyane. Uyu ni umuvugizi wa guverinoma y'u Burundi, ni umuvugizi wa perezida w'u Burundi ndetse nawe ushinzwe ibiro byo gutangaza amakuru muri presidence y'u Burundi bamwita Gatoni Rosine Guienne. Yahise asubiza kuri ibyo perezida w'u Burundi yaramaze kwandika, ahita asubiza amagambo avuga ngo baba banyi bariko baranyagara nk'imisiba ku mbuga ngurukana bumenyi batukana berura muca mubona indero bonka nta kundi ko ariho basigaranye. Mu nama ya African Union ibimaramare vyabamaze amakuru ko baronse ijwi rimwe muri CPS tuze turayibutsanya. Ashyiraho emoji iri guseka ubona ko yabisetse cyane kuba babonye ijwi rimwe, nta na rimwe inabi ineshe neza. Niyo magambo yasoza ashyiraho. Abantu benshi bamaze babonye imvugo yarikoreshejwe n'umuvugizi wa perezida w'u Burundi cyangwa se akaba ari nawe ukuriye ibiro bya perezida w'u Burundi mu byerekeranye no kuba yatanga amakuru no kuvugira guverinoma y'u Burundi Gatoni. Abantu benshi byabarakaje by'umwihariko ubona ko yagiye asubizwa n'abarundi abenegihugu y'u Burundi bavuga ati iyo ndero uvuga badafite nawe ntayo ufite, hano wigaragaje nabi, uvuze amagambo atari meza. Wenda kuba atabyumvishe hano yaravuze ngo baba banyi bariko baranyagara nk'imisiba cyangwa se avuga ati baturanyi bacu b'u Rwanda nyine abagereranya n'imisiba. Imisiba ni iminyorogoto nyine mu Kirundi, hano mu Rwanda niko tuyita, i Burundi abaturanyi bacu bayita ngo imisiba. Mbega yavuze ngo bameze nk'iminyorogoto. Iminyorogoto ntago ari imiserebanya, ni iminyorogoto ngo ku mbuga ngurukana bumenyi. Mbega avuga ko abanyarwanda ngo bari ku mbuga nkoranyambaga babaye nk'iminyorogoto nyine ngo kuko ngo niho hantu honyine basigaranye. Arongera aravuga ngo muca mubona indero bonka, avuga nyine indero y'ababanyi nyine abanyarwanda. Ati mubona uburere bonse ngo nta kundi ko ariho basigaranye, niho honyine basigaranye. Ati mu nama ya African Union yari yabaye ku musibe ejo, ati ibimaramare vyarabamaze, ibimaramare vyabamaze cyangwa se ibimwaro byabamaze byabishe nyine. Ati amakuru ko baronse ijwi rimwe mu kwiyamamaza nyine mu byari biri kubera muri African Union. Ati amakuru yuko babonye ijwi rimwe muri SPS dukomeze tuyibukiranye. Ahita aseka bisa nkaho u Rwanda hariya rwabonye ijwi rimwe muri mu byerekeranye na CPS bari gutoramo hariya. Iriya nama yari yabaye African Union bagenda batoramo ibintu byinshi, ubaye chairperson bagatora imyanya myinshi igenda itorwa. Bisa nkaho hano yarari kumwaza u Rwanda avuga ati basebeye muri iriya nama kuko hari umwanya wa CPS batoye babona ijwi rimwe. Ahita ashyiraho emoji isekana nyine, urumva nyine. Kandi uyu ni umuyobozi n'umuvugizi wa guverinoma y'u Burundi cyangwa se umuvugizi wa perezida w'u Burundi. Ibyo rero nibyo byatumye atangira byari bimeze nkaho bibaye urugamba rukomeye ku mbuga nkoranyambaga. Cyane cyane abarundi batangiye kumera nkaho bamwibasiye bavuga bati ibuka umwanya ufite kuri umuyobozi, ntago wakagombye nimba uri kuvuga ngo abari kuvuga ku mbuga nkoranyambaga ngo nta ndero bafite, nawe kubita iminyorogoto nawe umeze nkabo nawe ubwo nta ndero ufite. Bakomeje basa nk'abamwibasira bavuga ko yitwaye nabi, yatukanye. Abandi bavuga ati rwose Madamu Gatoni Rosine rusanzwe uri umuntu uvuga amagambo make wiyubaha ugicecekeye. Ati twizere ko bigucitse ariko ubundi ntago wakagombye kuvuga amagambo mabi nk'aya ngaya pe. Ngira ngo nimba uri kureba iki kiganiro ibyo ngibyo uri kubona, iyo foto uri kubona, iyo tweet ye iracyariho n'ubundi ntago igeze ayisiba. Abandi barundi benshi baje bavugira ati gerageza ufute cyangwa se usibe ibyo bintu, ntago ari ibintu byakavuzwe n'umuyobozi kwita abandi ababanyi nk'uko nyine bivuga ngo ni iminyorogoto, ntago ari byo wabisiba. Bise imisiba
mu Kirundi. Abarundi babankurikiye ndabizi bahari, ubwo muraza kudusobanurira imisiba siyo minyorogoto harya cyangwa niyo minyorogoto, ariko minyorogoto buri Kirundi jye ngerageza. Gusa nanone tuvuye kuri ibibazo byabaye birebire cyane ku mbuga nkoranyambaga bitewe n'ibyavuzwe n'umuvugizi wa Perezida w'u Burundi. Nanone leta y'u Burundi yamaze gutangaza ko ubu tuvugana, leta y'u Burundi yamaze gusohora itangazo ivuga ko ngo yakiriye ibingibi impamvu mba mbivuzeho by'imisiba n'ibiki. Nukubera nabonye byateje akavuyo kenshi, abanyarwanda benshi bakomeza bamaza ngo imisiba isobanuye iki, ko twabonye umuvugizi wa guverinoma avuga ngo imisiba iki, abanyarwanda ni ibiki, icyo bisobanuye ni ibyo ngibyo. Niyo mpamvu tubigarutseho kuko nabonaga abantu benshi bari kugenda babyibazaho. Nanone ikindi, leta y'u Burundi yasohoye itangazo rivuga ko ubu tuvugana yamaze kwakira impunzi zigera ku bihumbi 10 zavuye muri Kongo. Numva ko ari igikorwa cyiza leta y'u Burundi yakoze. Bakira impunzi zigera ku bihumbi 10, ndetse ngo izo mpunzi zigera ku bihumbi 10 zashyizwe ahantu hamwe ziri kwitabwaho, ariko uburyo bari kuzitombere na mbere no kubanza ngo kubacangura, babanza bamenye ngo abasirikare nabahe, abasivile nabahe, abarwayi nabahe, kugira n'ibyangombwa byabo barebe ko ari ibyanyabyo, kugira ngo bamenye aho babashyira, nyine babanze babiteho. Nta gihugu buriya kijya cyanga kwakira impunzi, biragorana. Ikaba ari impunzi ngo z'abanyekongo zambutse bava Bukavu, ubwo ejo bundi urugamba babonaga ko rugiye gukomera cyane muri Bukavu, hari benshi bahise bahunga. Gusa nubwo abenshi bahunze bari Burundi, abo bavuye za Bukavu bahunze bitewe n'urugamba babonaga ko rushobora kuba rwatwara ubuzima bwabo cyangwa se byari kuba bibi cyane. Ubu tuvugana M23 nyuma yuko imeze nkaho yamaze gufata ibice binini bya Bukavu, no kuvuga ngo bahise nabo basohora itangazo. Ni itangazo ryasohowe n'ubuyobozi buri kuyobora muri Goma, ariwe guverineri nyine baherutse gushyiraho. Bahati Musanga yatangaje mu itangazo yerekuye avuga ngo ati turamenyesha abaturage batuye muri Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo ko umujyi wa Goma n'umujyi wa Bukavu, ibyambo byaho nyine hari amataca, ibyambo byaho bigiye kongera bigakora, bari barabifunze, bigiye kongera bisubukure imirimo yabyo. Abgabe Bukavu urumva ko M23 kuva yatangira gufata Bukavu bahise banafungura ibyambo ko akazi kakomeza kagakora. Abari Goma n'abari Bukavu ibyambo babifunguye ku buryo bigiye gukora amasaha 24 ku yandi. Ni mu gihe ngo yashize iminsi batagikora amasaha 24 ku yandi, cyane cyane abari Bukavu bagiraga igihe bagafunga bitewe no kuba bikangaga umutekano muke n'ibiki. Ariko M23 kuva yageze baravuze ngo ubu ngubu mu gihe gutangira gukora amasaha 24 ku yandi nta kibazo rwose ku byambo byaho. Ibyo ngibyo bikazashyirwa mu bikorwa cyangwa se bikazatangira gukora ku munsi w'ejo. Urumva ko bahise batangira gusubukura ibikorwa. Nanone kandi ibindi bitangaje biri kuba muri Bukavu, kuva M23 yafata Bukavu, abaturage batangiye kurangira M23, bakabwira M23 ngo hari abantu basahuye, ngira ngo ku munsi w'ejo abantu barasahuye n'umunsi rero banjirije ejo, kuva abasirikare ba Kongo basohoka muri Bukavu bakiruka, ndetse n'abo Burundi n'abandi bari bafatanije bose za FDL n'abandi bakagenda. Abaturage batangiye gusahura, urumva hano leta itari, abantu barasahuye, abiba amamuta bajya mu masoko bagapakurura ibintu byose byo twarabivuze. Ariko kuva M23 yatangira gukontorora Bukavu, abaturage batangiye kujya batungira gatoki M23 bakabwira ngo bari abarunaka basahuye ibi nibi, bari abatwaye amatora, bari abatwaye ibi nibi, basahuye ibi nibi. Hashyizweho itegeko ubona abaturage bose basahuye ibintu bari kugenda babigarura aho bagiye babikura. Wagiye abikura muri shop runaka, na amavideo aba yagiye agaragara menshi cyane hano. Ndiko yareba hano imbere yanjye abantu bari baragiye basahura ibintu, ubona ko bamwe muri bo bari kugenda babigarura. Abaturage bakomeza bavuga ati hari na runaka tuzi wasahuye ibintu, nawe bakamubwira ati subiza aho wagiye ukura ibyo bintu. Ubona ko mbega bimeze nkaho bari gusa nkaho bari gushyira ibintu ku murongo, cyane cyane bahereye kuri babantu bavuga ati wenda bashobora kuvuga ati kwataka kwanyu kwatumye tubihomberamo, turibwa, bigenda gutya na gutya cyangwa turasahurwa. M23 nabyo yatangiye kubikora, hari abantu batangiye kugarura ibyo bari basahuwe, n'amavideo ari ahantu hose. Nanone kandi M23 ikimara gufata Bukavu yakomeje yerekeza ahitwa ngo ni Kamanyora. Kamanyora uwo mupaka n'ubundi ni uhuza Kongo na Rusizi, nubwo ni uhuza n'u Rwanda. Bivuga ko ngo ubwo abasirikare bahungaga ba Kongo bo barakomeje barahunga bajya kure cyane, ariko ingabo z'u Burundi ndetse na Wazalendo basabo nk'abasigaye muri karagace ka Kamanyora kuri uwo mupaka. Ariko M23 ubu tuvugana, reka nze nkumvisha amajwi, yari yabyutse yerekezayo. Ubu ngubu yamaze kuhagera ngo n'abarundi ngo mu ijoro ryakeye baraye bahunze barirukanka. M23 ubu tuvugana yinjiye nanone nk'ibisanzwe, abaturage bari kuyakira kuri kwa kundi baba basakuza baririmbira, cyangwa se ubona ko babishimiye cyane. Aya ni amashusho
aba yafashwe ubona ko abasirikare ba M23 bari hagati mu muhanda bari kwinjira muri Kamanyora kuri uwo mupaka, ndetse abaturage babazengurutse bari kugenda baririmba ubona ko babishimiye, babakiriye nk'ari abantu rwose bishimiye cyane. Ngira ngo amavideo namwe mugenda muyabona hirya no hino. Nanone kandi uvuye kuri uyu mupaka wa Kamanyora kugira ngo ugere mu gihugu cy'u Burundi ni amasaha 2 gusa n'iminota mike cyane. Ni ahantu hafi cyane uvuye kuri uyu mupaka wa Kamanyora werekeza i Burundi. Akaba ariyo mpamvu abantu benshi bakomeza kuvuga ati leta y'u Burundi kuko yakomeje kurwanya M23, abarundi bakomeje kurwanya M23 bafatanije n'abasirikare ba Kongo, kandi none M23 ikabiri hafi y'u Burundi, bisa nkaho hari abakomeza kugenda bahwihwisa bavuga bati M23 iraza gusa kujya i Burundi, ariko abandi bakavuga ati nta kintu yabijya gukorayo, kuko M23 n'ubundi yo ivuga ko ari abanyekongo bari kurwanira uburenganzira bwabo ku butaka bwa Kongo, iby'u Burundi nta kintu bikeneyeho, keretse ubwo ngubwo wenda hageze igihinduka, ariko nuko nguko bimeze. Bo bavuga ko icyo bakeneye ari ukubohora ubutaka bwa Kongo gusa, baburizwamo uburenganzira bwabo kandi ari abanyekongo. No kuba hegeranye n'u Burundi nkeka ko ibyo ntacyo bivuze, kuba M23 iri ahantu hegeranye n'u Burundi ubwo nkeka ko ntacyo bivuze. Gusa nanone ngo amakuru ari Bukavu avuga ko M23 ntago irafata buri nguni yose, buri gace kose ka Bukavu, kuko ngo bivuga ko ngo abasirikare b'u Burundi cyane cyane ngo harimo abatarigeze basubira i Burundi cyangwa se ngo bahunge basubira i Burundi, hari udukaritsiye tumwe na tumwe ngo bagiye bagumamo bihishamo. M23 ikabikomeje gukoresha ngo ubutasi bamaneko kugira ngo bamenye ngo izo karitsiye ziri hehe, cyane cyane amakuru bakora mu baturage izo karitsiye zirimo abasirikare barundi. M23 kugira ngo irebe ko yagenda isa nk'ihabasanga cyangwa se bafate atari ngombwa ngo bateze imirwano ishobora kuba yashira ubuzima bw'abaturage mu kangaratete. Ubu no kuvuga ngo abaturage batwumva barigoma ndetse n'abari Bukavu guhera ku munsi w'ejo, abantu barigoma bashobora kuba baca mu bwato cyangwa se mu mazi bakaba bajya i Bukavu, nta kibazo gihari. Gusa nuko nkuko buri gihe mpora mbikubwira ngo nta cyiza cy'intambara habe na kimwe. Ibi byose tuba turi kubona, ibyo byose biri kuba, hari abandi bafite ibibazo byinshi, cyane cyane nka UNICEF igaragaza ko abana ibihumbi byinshi muri kano kanya bataye amashuri batari kwiga bitewe n'ibi bibazo by'umutekano muke bimaze iminsi, cyangwa izi ntambara zimaze iminsi mu burasirazuba bwa Kongo. Abana benshi ibihumbi n'ibihumbagiza ntago bari kwiga. Urumva ko hari uburenganzira bwabo bari kwaka kuba abana batari kwiga, batari mu mashuri. Ibyo byose ziba ari ingaruka z'intambara. Ubwo n'ababa bahunze nk'ibyo bihumbi 10 by'abaturage ba Kongo bahungiye i Burundi, urumva nabo ni ibibazo buri muntu ntago bakwiye kuba impunzi. Ibyo byose urumva ni ingaruka ababipfiramo, nanone utibagiwe n'abandi baba bakuwe mu byabo cyangwa se bikanasenyuka. Mu gihe kandi nanone bivugwa ko ngo muri uyu mujyi wa Bukavu hari ahantu hamwe na hamwe bivugwa ko ngo hagiye hasiga hatezwe ibisasu, byagiye bisiga bitezwe n'abasirikare ba Kongo nabo bari bafatanije. Ibyo bisasu nabyo bishobora kugira ibyo byangiza cyangwa abo bihitana. Biravuga ko M23 ikomeje gukora ubushakashatsi bw'ahantu biri bagenda basa nk'ababitegura cyangwa se babikura ahantu hashobora kuba hakwangiza ubuzima bw'abantu. Ndaje muri kano kanya ikiganiro gikurikira turebere hanze ibyo hanze bari kuvuga nanone, kuko ani benshi bari kwamagana iki gikorwa cyabaye cyakozwe na M23 cyo kuba yagiye gufata umujyi, bavuga bati kura no gusagarira ubutaka cyangwa se ubusugire bw'igihugu cy'abandi, cyane cyane ko batavuga M23, bavuga ngo n'u Rwanda rufatanije nabo ngo bitwa ngo ni M23, bavuga ati ni igihugu cyasagariye ikindi gihugu. Aho ngaho usanga ariho ibihano byinshi bigenda bifatirwa igihugu bituruka. Ndaje